أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سبحان الله. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uma ngabe ekhuluma ngamamenemene nabantu bebid'a. Subhanallah. An hypocrite, a munafiq, wal mubtada. A hypocrite and the innovator bayafana yinto eyi-one. Sibafasa ngabhande linye ngoba bonke labantu laba baphikisana nomdali nesithunywa sakhe. Umdali mayethi ngiwa ka right bona baya ka left egameni lenkolo. Bese bazokutshela ngamabid'atul hasan. Hayi ikhona into ekuthiwa ibid'atul hasan noma ngabe ikhona. Rasulullah sallallahu says kullu bid'atin dalala. Good and bad bid'ah, you are going to hellfire. Noma ngabe ikhona ibid'atul hasan. Kodwa once wayenza wayipractice la kule nkolo le uRasulullah sallallahu uthi fa rad we discard it asiyamkeli. So wena kothi kune good bid'ah right mangabe ikhona ne bad bid'ah akukhona konke. Kodwa mawupractice la kule dini yeIslam le wa kullu dalalatin fi an-nar zonke bonke zesihlogweni. Subhanallah. So abantu abavuleka amakhanda. Allah uthini uma ngabe betshelwa wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi stop spreading fitna on earth. Yekelani ukwenza ukukhohlakala. Yekenzani ukwenza ubumenemene. Yekelani ukuzenza amamuslim ningesiwo. Yibane amamuslim aphelele aqotho. Bona bathini innama nahnu muslihun. Thina singabalungisi. Allahu akbar. Bathi thina singabalungisayo nje. Singabalungisayo thina. Thina sikhonza uAllah. Ngalamabhid'a wethu thina wallahi basho kanjalo kimi. Wena bambatha wena wazi wena. Ucabanga ukuthi mangabe senza imawuludi ngebirthday ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucabanga ukuthi kufike kube no music lapha. Hayi lapha kuba namaqasida. Lapha sifunda iQuran. Lapha sifunda the salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'a. uRasulullah sallallahu alaihi wasallam akazange ayicelebrate ibirthday yakhe kanjalo. Unendlela ayicelebrate ngayo ibirthday yakhe. Mawufuna sikutshele he used to fast. Wayezila ngebirthday yakhe. That's how he used to celebrate his birthday. Wena uthanda uRasulullah sallallahu alaihi wasallam ukudlula amasahaba. Wena uthanda uRasulullah sallallahu ukudlula amasahaba. Uthanda uRasulullah sallallahu ukudlula Hazrat Abu Bakr. Ukudlula Umar. Ukudlula Uthman. Ukudlula Ali. Subhanallah. Wa kullu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wena uthanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukudlula labo bantu labo. Allahu akbar. Allah uthi unenkinga fi qulubihim marad. Enhlizweni zenu kunesifo. Fazadahumullahu marada. Allah uyasandisa leso sifo senu. Sobumenemene nobubhid'a. Nokwenza imfakelo. Allah uthi ngiyasandisa leso sifo sabo leso. Subhanallah. Then Allah uthini ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allahu akbar. Lawo bantu labo bebhid'a uthi Allah ngempela bayizoni zoqobo kepha ababoni. Labantu laba bebhid'a, labantu laba bama hypocrites abathengisa ngenkolo yeIslam, ama snitches nabantu bebhid'a uAllah uthi bayizoni zoqobo kodwa ababoni. Kangangokuthi noma uthi uyababonisa ushayitani ufika abahlebela athi umbathu uyabheda qhubekani nale bid'a nginithanda nila kule bid'a nina. Ibid'atul hasan lento enenzayo yinhle umdali uyayithanda qhubekani nayo nina. Njengoba nenza le bid'a le nikhonza umdali qhubekani nayo nabo bayaqhubeka iphukuphuku balalela ushayitani. uAllah ebe esho
ukuthi inna shaytana lil insani adu, ushaytani uyisitha sabantu, fattakhiduhu aduwa, mthatheni njengesitha. Kodwa nina enibhizi nebid'a, enibhizi nemifakela la ku-Islam, usathane nimthathe njengomkhulu wenu, nimthathe njengobaba wenu, animthathi njengesitha. Subhanallah. Ake ngitshele hadith ekhuluma ngawe. Ake ngitshele hadith ekhuluma ngawe. Subhanallah. Wa an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala, Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu said, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, ngezwa uRasulullah sallallahu alayhi wa sallam, noma uRasulullah sallallahu alayhi wa sallam wathi, kullu ummati yadkhuluna aljanna, bonke abalandeli bami abama Muslims baya eparadise. Subhanallah. Illa man aba, ngaphandle kwalabo abangafuni. Allahu akbar. Wonke ama-Muslims aye paradise, ngaphandle kwalama Muslims angafuni ukuye paradise. Allahu akbar. Hazrat Abu Hurairah says, sambuza, qila, sathi kuye, man aba ya Rasulullah, o sithunywa sika Allah, ubani umuntu ongathi Muslim angafuni ukuye paradise? Allahu akbar. Ubani umuntu ongathi Muslim, umlandeli wakho, ummati yakho, angafuni ukuye paradise? Subhanallah. Lalela impendulo. Wena hlonga indlebe ndini ongafuni ukulalela. Man ata'ani, loyo muntu leyo olalela mina, olandela imfundiso zami ngendlela engimfundise ngazo, azenze ngendlela engithe akenze ngayo, hayi okwenze kweinkanuko zakhe, hayi enze kwentando yakhe, dakhala aljanna. Loyo muntu loyo eparadise. Allahu akbar. Wa man asani, loyo muntu loyo ngalaleli, mina mangimtshela ukuthi ungakwenza ukuthi yena kwenze, mina mangimtshela ukuthi yenza ukuthi yena angakwenzi, Allahu akbar, faqad aba, loyo muntu loyo uyala ukuye paradise, akafuni ukuye paradise. So ahlul bid'ah, people of bid'ah, people of innovations, this is a warning from the Rasul of Allah sallallahu alayhi wasallam. Ma ungafuni ukulalela, ma ungafuni ukulingisela yena, ma ungafuni ukwenza ngendlela uRasulullah athe wenze ngakhona, mayethi yena into engithe yenze excessively, yedlulela ngento engithe yenze kakhulu, kodwa into engithe ungayenzi hambela kude nayo wena bese wenza ama vice versa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, faqad aba, awufuni wena ukuye paradise. Sengathi umdala ngakuvula amehla, kuvula ingqondo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.